Pozdrav svima ljudi, dobro došli u još jednu epizodu Time for Gamers i danas ću vam pokažem jedan kratak tutorial u ovom u ovom programu Paint.net. U deskripciji će biti link od njega i sada radite ovako isto što sam ja uradio. Ovo ćemo danas pravimo znači jednu sličicu za YouTube kao što sam ja napravio jednog avatara, tako ću nešto slično pokažem vam. Odete ovo ovdje canvas size, ovdje image po canvas size i onda ovo, znači ovdje vam image canvas size i namestite 800x800 pošto je te veličine. Sad uzmite malo smanjite da bi lepo to sve uradili. Uzmite da vam bude 9 debljine i uzmete ovaj ovdje tool. Zatim uzmite samo greška, izvinite, znači možete ovako samo ili da isključite. Ok, samo ovako preko cijelog bossona kao granice otprilike. I ovako, ovdje ćemo samo glavu da crtamo, nećemo crtati telo. Možda bude bio i tutorial ako se vama ovo bude svidjelo i za telo. Ok, kad ste ovo uradili, uzmite ovaj paint brush tool i izaberite otprilike na 10, ja uvijek držim na 10. I onda samo ako malo zoomirajte, podignite, i sad napravite kosu kako god vi želite. Ja ću sad nešto ovako, neću ništa precizno da radim, samo ovako jednu kosicu, znači evo foru ovoga, stvari nećemo ovako, nego više bude nešto ovako. Nije ovo dobro, ajmo, stvari neka bude ovako, ajde, kao ona prva otprilike. Dobro, šta ćete sada radite, uzmete ovako, izaberete ovo s ovim Magic Wand toolom i onda uzmete samo opet ovo, izaberete nešto tanje na foru peticama, ne četvorke petice, ali dobro, to je slično, i napravite ovako oko. Kada napravite jedno oko, uzmite sa druge strane, napravite još jedno oko istih dimenzija, mislim kod drugih to bude isto, sad malo ovako odeljite, vidite ovo, karakter nije malo zarika, u ovom slučaju jeste možda malo. Ok, tako otprilike, da, možete malo vamo, može malo vamo oko da ide, da, to, zatim uzmete opet ovaj paint, u stvari uzmite opet ovaj tool i uzmite ovaj elips, ovo izaberete ovdje i ostavite sada da uradite samo ovako, ovdje kao oko i ovdje zanite kako hoćete i ovdje isto to oko napravite, samo vidim će to moći da lepo je to potrebno. Ok, tako, to vam je oko. Posle toga šta ćete da uradite, uzmete ovaj bucket i onda sad samo približite i obojite ovako u crno. I zatim, pošto vidite da vam ovdje ostaje malo belog, uzet ćete paint brush tool i samo ovako proći po ovim ivicama da vam se ovo belo uopšte ne vidi. Pošto vam je na početku već izabrala crna boja, tako da vam je sve jasno o čemu vam pričam. Ok, to uradite. I ja sad neću ništa truditi, inače da znate, ja ovo ne radim na nikakvom tabletu ili tako nešto pa da mi bude lakše, nego već radim na kompjuteru. I ne trudim se sad nešto puno, ali ajde evo samo da vama pokažem. Ok, kada to završite, uzet ćete ovo isto paint brush tool, izaberite veličinu 10 i uzmete ovako i stavite ovaj ovdje sjaj na očima, to isto treba, ne vidimo kako to sve sad izgleda, dobro, lepo je. Zatim opet uzmete paint brush tool, izaberite crnu boju ponovo i napravite oko jedan line nosić, u stvari trpite. Malo sam da pogrešio ovdje pošto sam trebao ovo zoominom lakšenje i napravite mali nosić. Sada ćemo napraviti ovog karaktera da se baš onako puno smeje, tako da ćete uzeti ovaj, kako se zove, uglavnom, ovo uzmite i izaberite, znači možda 7, sad ćemo vidjeti, da, 7 i stavite ovdje i onda samo uzmite ovako i preko toga opet taj isti tool i stavite ovako, tačno preko stavite. Znači sad uradite samo ovako, spustite i sad ćemo napraviti da se baš onako puno smeje, rekao sam. Tako. Kada to uradite, uzmite ovaj paint brush tool, opet izberite 10-ku, zoomirajte malo lakše
pogrešite ovako kao ja, lepo će to posle da izgleda. Onda posle što ćete da uradite, opet ćete izabrati ono foru petice možda, uzet ćete opet ovu i ovako stavite ovdje, ćete ovako zoomirate i opet uzmete ovo i samo učete vidjeti. Sada, ovdje ne trebate uopšte da pazite, fora je da vam bude ovako malo iskrivljeno kao taj cartoon style. I eto, znači samo uvucite, sad sam ja ovo baš pogrešio, ne treba tako baš. I samo uvucite linije prave ovako. I potrudite se da ne budu ovako veliki razmjerci, nego ovako baš lepo. I kada ste to uradili, uzet ćete ovako i izabrati samo ovu oblast, uzet ćete ovaj bucket i obojite u crno. Zatim kada ćete uraditi, uzet ćete ovaj tu, izabrat ćete na 10-ku i onda ćete uzeti crvenu boju, ovdje malo zatamnite i tako. I onda samo ovako spustite i šta ćete sad uraditi? Samo uradite ovo, hop, i ovo, ufa sam ga brate, vam ovako možete i ovdje, hop, hop. I kada ste to završili, jednostavno u ovaj paket, to obojite, zatim opet uzmete ovo, ovdje malo što mi je ostalo, rekao sam već prethodno, malo pre sam to rekao. Sada ovo uzmete malo, možete stavite, ali baš malo, naprimjer 8, uzmete ovaj, samo ovako, kao neka senka tu da ide koja vam je dosta potrebna kao za jezik. Ti saberete već boje, ja sad ne crtam sebe, nego crtam ovako bez veze jednog lika. Tako, vidite kako sad nekako je vam lepši. Sad izvinite. Sad šta ćete da uradite, uzet ćete ovo samo ovako, uzet ćete opet Magic Wand i izabrati ovako ovo sve. I sada pažljivo posmatrite šta treba da radite, ovo je onako po meni ja mislim najlakše. Bacite na randastu boju i sad onda samo idete ovako malo gore i ovamo i ovamo dok ne dobijete ovu željenu boju. Kada dobijete željenu boju, samo pritisnete ovdje i ovdje. Sada šta ćete dalje da uradite, opet ovo uradite i uzmete ovaj paintbrush tool, uđete ovdje i malo ovo zatamnite. Sada kada zatamnite, možda jedan deo klipa koji ono najlepše, onako baš ulepša sliku, a to je ovo kao da kažemo senčenje. Izaberite opet ovo na dimenziji od 10 i sad samo idete ovako. I, ok, ovo samo pomerim. I sve vreme idete tako i senčite u krug. Pošto ste ovo izabrali, ovo ne može da vam ode vamo i ovo je veoma prosto. I tako uradite samo za sve delove. Sad, ja neću sad sve ovo vama da snimam, ali ću vam, kada završim, ja ću se vratiti i onda ću vam reći, onda ćete vidjeti kako se to radi i ćao do tada. I ljudi, evo nas, završio sam ovo. Sad ovako vidite kako sam ja ovo sve lepo uradio, isto tako vi jednostavno možete. Ok, šta ja neću sada pogledam šta vi možete. Isto ovaj ovdje deo, kao što vidite, je te boje. Sada morate da uzmete ovo i ovo da samo ako malo pređite da ovo, znači vama nestane, sad ću samo vam pokažem, znači ovaj deo, to je možda najružniji deo crteža, fuck, uglavnom, to trebate da uradite, ja sad to neću ništa da se baziram oko toga i sam vam vratim ovo pošto mi je smetalo malo pa sam onda morao transportovati i da, sve vi možete raditi, stavno napravite ovaj new layer, ja to ne radim zato što ono siguran sam u sebe, zatim uzmete opet ovaj bucket i prospete crkvu. Pažljivo sad kliknete ovdje na secondary color, ili možete ovako na secondary color i izaberite ovu ovdje boju, malo tamnije. I onda uzmete ovaj, kako se ovo već zove, sad ću vam točno reći, ovaj gradient ili kako već se to čita i napravite ovaj ovdje efekat. Sada kada završite taj efekat samo idete ovdje lepo ovdje. Sada vi to možete mnogo lepše napravite nego što sam ja sada, možete dodati na primjer ovdje obrve da ne bude vam oliki smešak, da napravite da skinete onaj thumbnail pa da, ili napravite sami pa da vam bude celo telo onako kao kod mene. I uglavnom ljudi, ja mislim da je to bilo to što se tiče ovog tutoriala i sayonara.